Lotshani isitjhaba sekhethu, kuphi nakuphi lapha kufinyelela khona iNdebele TV SA. Lami-ke likamabizwa asabele ngingutruzi wakwaMagitla, isizukulwane sikaMabhena uMasokasokile. Ngiyakwamukela ehlelweni Imibono. Leli lihlelo lapho umbukeli azokubeka khona umbono ngemva kwesihloko esithileko esizokukhuluma ngaso namhlanje. Isihloko sethu sanamhlanje sithi imali iyalithenga ithando na? Akhe sikhulume ngesenzo nasimntwana ekhaya esenzekileko. Kunesokana lapha, isokaneli-ke lizibonele intombi esele yalisa isikolo emabangeni aphakathi e-secondary school. Isokaneli lisoma intombi le bayavumelana. Ngemva kwalokho isokaneli libona kuhle bonyana-ke kungaba kuhle bona intombi le iragele phambili ngemfundo zayo. Bavumelana kuba njalo, intombi le iragela phambili ngemfundo zayo kufikela lapha afika khona ebangeni le-12. Isokaneli libona kukuhle khulu lokho, utjela intombi lobona akaragele phambili ayokufika nemfundweni eziphakemeko zeyunivesithi. Ukhamba njalo umntazana lo uyokufunda khona eyunivesithi, ufundela iimfundo zokuba ngudorhodere. Uthi nakaqedako isokaneli libona kuhle bonyana-ke ipilo ikhamba kuhle, njenganje sekahlela bona bangatjhada. Kodwana uthi ngemva kobana athule ikulumo yokobana batjhade, udade lo ukhupha amezwi athi, mina-ke awusilisokana engingahle ngitjhade nalo, noma mhlambe awusilisokana ebekade ngizihlelele ukutjhada nalo epilweni yami. Leke mntwana ekhaya yikulumo yezinto ezihlala zenzakala empilweni zabantu abanengi. Ngalokho-ke umbukeli yena uthini ngewakhe umbono? Kuhle na ukobana udade lo atjele umfo lo bona akasuye umuntu ebegade afise ukuhlalisana naye noma ukutjhada naye bayokuhlala ipilo yabo yoke? Namkha kuhle na ukobana amtjele bona jama kazi, mina-ke awusimo muntu ebegade ngihlele bona ngizokuhlekisana nawe ipilo wami yoke. Umbukeli-ke angase-ke yena azikhethele umbono abona bonyana ulungile na, ubona udade lo ajamise umfo lo noma akukalungi bona amjamise na. Mina-ke mbukeli wami umbono uthi, udade lo into ayenzileko yokobana ajamise umfo lo akusiyinto ethoma ukwenzeka. Khumbula mntwana ekhaya ukuthi-ke awukakateleleki bona uhlekisane nomuntu ongasamthandiko ngombana ukwenzele mhlambe lokhu esele unakho namhlanje. Mina ngewami umbono ngithi nangabe ithando liphelile, kutjho ukuthi liphelile mntwana ekhaya. Akutjho bona ngoba ukusizile kufanele ungene ngaphakathi kwesirhoko lapho uphelelwe lithabo khona, lapho uphelelwe lithando khona, lapha sowubona khona ukuthi akusesemnandi for umoya wakho. So mlaleli mbukeli ekhaya, ngibawa-ke wena ubeke wakho umbono. Lami-ke likamabizo asabele ngingutruzi wakwaMagitla, isizukulwane sikaMabhena uMasokasokile. Leli-ke lihlelo Imibono. Akhe siyokusela amanzi, siyabuya. Nawufikelwa kudinwa, phumula, kodwana ungalahli ithawula. Bunqopha kuNdebele TV ehlelweni Abavuni. Hlangana nami uEmeli, imbongikazi yesitjhaba, nesithekeli sethu selanga uBrian D. Legacy Mthombeni. Ngo-7 o'clock ntambama, asihlangane khona. Ngiyakwamukela kodwa mntwana ekhaya ehlelweni Imibono. Ukuhamba naye laphaya utruzi wakwaMagitla, isizukulwane sikaMabhena uMasokasokile. Namhlanje sike sigijima phezu kwesihloko esithi imali iyalithenga ithando. Lapha sikhuluma khona-ke ngesokana elithethe intombi endleleni yalifaka esikolweni samabanga phakathi kufikela lapha afika khona eyunivesithi lapho agraduatele khona imfundo zobudorhodere. Kuthi ngemva kwalapho-ke udade lo ubona kuhle bona-ke atshele isokaneli lokho kobana awusuye umuntu engizinikele ukuqeda ipilo wami naye, namkha awusuye umuntu engihlele ukuba naye ipilo yami yoke, angeze ngakutjhada mina. Mbukeli khumbula-ke ukuthi-ke emhlabeni esele siphila kuwo banengi abantu esele bahlukana ngeentjhijilo ezihlukahlukeneko. Akutjho bona umuntu sele akusizile ngalokhu akusize ngakho kufanele uhlale naye. Banengi abantu abahlukanako mntwana ekhaya, banengi abantu ebahlukanako ebangazange basizane, banengi abantu ebahlukanako ebasizeneko.
Kanti-ke baningi abantu uthola ukuthi udade utshela umfo ukuthi mfo mina angisakhoni ukuhlalisana nawe, khisibana akusinga umfo lo osize udade kodwana ngudade lo osize umfo lo, amtshele bona mfo kazi mina-ke awusuye umuntu ebekade ngihlele ukuhlekisana nayo impilo wami yoke. Akusibo bafowethu kwaphela ebasiza abodadewethu bese abodadewethu emaphethweni athi mina angisakhoni, kodwana nabodade abasiza abomfo bakhona, bese emaswapheleni uthola udade athi angisakhoni ukuhlekisana nawe nanyana kungudade lo obekasiza umfowethu lo. Kanti-ke emntwana ekhaya nasiqala-ke ngelinye ihlangothi-ke lakho-ke mbukeli ekhaya, kungenzeka bona usehlangothini elithi akusikuhle bona-ke udade lo atshele umfowethu bona mfo awusuye umuntu engizinikele ukutjhada naye empilweni yami. Lokhu-ke mntwana ekhaya kuza ngemva kobana siqale iminyaka udade lo ayihleli nomfo lo, ngombana-ke ukusukela lapha esikoleni samabanga aphakathi e-secondary school ukufikela-ke laphana eminyakeni we-graduations, minyaka eminengi khulu leyo bahlekisana, ukuhlathulula bona abantu abasabayazana sebajwayelene, isikhathi asikakhambi, isikhathi asikajami, isikhathi siyakhamba. So kobana-ke angeke isikhathi silinde umfo lo namkha udade lo bona ayokuzuma omunye umuntu godu azokuhlalisana naye. Mbukeli ekhaya, lokhu kuza ngemva kobana udade lo atshele umfowethu lo bona akasakhoni ukuhlalisana naye. Lokhu kwenzeka kanengi. Cala-ke udade lo urhelejwe ngumfo lo bona impilo yakhe ijame lapha ijame khona namhlanjesi. Lokhu kungenzeka bona lokho kwenze bona umfo lo abe nehliziyo ebuhlungu yokobana-ke azwise usesi lo ubuhlungu, kobana ngiyomzwisa bunjani ubuhlungu njengombana naye angizwise ubuhlungu. Umfowethu lo angakahleli, angakaboni bona udade lo lento ayenzileko ubegade angakayihlosi. Iye umthandile, bathandana kwafikela isikhathi sokobana-ke balisane bangasarageli phambili. Lokho-ke mntwana ekhaya ngehlangothini elinye akusikuhle, ngombana-ke kubonakala ngathi udade lo ubegade ayihlosile into yokobana amsize ngemfundo zakhe, njengombana mhlamunye bekanganamali yokutjhinga esikolweni. Wabona bonyana-ke ngcono avumelane naye ngebanga lokobana afumane imali yokuragela phambili ngesikolo eyunivesithi. Leli-ke mntwana ekhaya lihlelo imibono namhlanje sisilijamisa la ukukhamba noThruziwa kwaMagitla ehlelweni imibono. Namhlanje sike silijamisa la ihlelo lethu. Siyafumaneka-ke lapha ku-YouTube channel-ke siyiNdebele TV SA. Ihlelo lethu lanamhlanje sike silijamisa la. Ngiyathokoza.